sunu no ene ban nti say majaba bu ni nyina ho ababu aka kire me say be ma de wo yire ba kukunu osofo yire ba kukunu na obetia no say yesi makofa obi yire ana akwa majama yire wo kwa akofa mi ankasa nkasa ma sole de ya eba enya ho bi no yesa mi anu su wa wusu na adadi su ho sika de de be sha ho no ene say asofo no office on office abo se prakope oba bia bawura ho oba ni bawura no asase se ose bisi asofo no oyi no we say it's impossible say oba bitima wura onyame nipa bi office na all of a sudden asofo ni nkomo oni secret ani messages bia ni ade na oba ni bawura ho say owuro no ene de ka se no ade we de spirit and make the super and no me asofo a me tese bia to me asofo a meka but some me say meka se no be very careful. Mema obibia akwaba sonkon ede eba so magin age so ekes kapa enimidi na munim se eje eja esida na chese ensemwa ekochi ekobreman ene yabo no bedeye be pensim mu na chese yape ne poma sibre na abusuafo ene deye ensemwa babeto mapono eso edem ese wani ensese ye ka ede echewom mo be kaya me ana mede ebebe so mo abaye bi ofi Marine Kingdom obaye edensem bi bebetu eja efa gospel ye musician Ernest Opoku ehun say wo mo ene kosi ne downfall nsem ana ekoso ewo na brabo mo de na ye titi nyina na eye wo mo ena na eye no ne den so wasanso ababonten edensem fufuro bi so ababa beto eja afa yen kasa yen papa a chese dodo na ebu no dodo na enim no oye founder and leader of International Central Gospel Church ICGC me kan na chese yen papa eye pastor Mensa Otabom na abusuafo ensem a waba bebiebie eye eso no amadodo na dwen ho se enti se asofo kra wo mo enye den na me nsuso madwentre efa ensem yi ho nsuso no eye different from eye hawa enkofo enso edwen na me nso me nkwa mentimi entna eye ase se me pensem ensem no emu enenti odifo ba ku bi ewo menchen ha se ya wono nsuso ede na dwentre fa nyoma ekoso ne de yenua ba Chantal abekan ababetu edwana ansa na me introduce no ede atrem no mo menko tie eye Chantal ne nsem ode etu edwa no embra ne ba ye beto aso us in the Marine Kingdom no who decided so be day like me de nse me bra asofo for genuine for more me bro masse and I like me go like genuine for my aware so like me go mo so o ma aware no so yes it na who decide ye say obeye enti apapa for na in the Marine Kingdom na munim mo pa no do you say like omudoso by omudoso by a chicha mo bia de because oda ye list ne de on na be ma obia de because papa for me your list on ma ya tro mu din eguso e wo book mu enti ye hwe say ye be ma ni pattern we say for ni pattern on we djuma ni ne also 10 we djuma ni 7 sa okay enti e say wo no hu ni pa say me say na ma me ni pattern ba me refi mu bi ba me kai su bi ye ma ni pattern ba refi bi but okay because a check na omo edimo omo no ma bra bot say answer na ye dey no ma bra boy like ekoye pa and I dey omo ye genuine and at the same time some omo form pie boy en diagro and at the same time say just so ebo omo ho ban eti na ensu ase no mu committee na mu kan say e dey fa so for no ya van say ye pese like ye be bro masse inte bi so no ma ye be share that the oba bi aba sorry no mu so that na ye ne like ono no edin komo no konba so that ye be brain ase and e bi susu ono ma ye fan say be pa akole bi oseso for ne pa ye ye be pa akole bi oseso for ne pa ye na for the akache members ni say oh wa on sofu we me ne sofu we na ada wa ne banie on so oseno na bi mo say ampa oseno say ni say na for the ne sofu no na ye gu ne ni mase oh okay enti abebre sofu fon bia ye bo mo sen but no mo ye hihye no ma hihye do ma me list of 1 2 3 4 5 na me wo sisia omo ya sofu a
ye soma se ko try o ma went to me like omo doors ba na me refi mo bi na ebi wa betu ebi sa o ti ma betu di amaye okay ye wie ene edie no na oma di amaye no do bia a picture beto screen so pani bi ne di ka on ye de na ase so for bajo mama ye opani kese pastor kese ba ko no kese we de me hu ya na me se na de na mote senti mu na mu mpa de pa o say medical so onum say na de pa de lalai omo mpe we so for kese we ya o ko try na ntina wo nsuru ye de ne picture beto so na wa he papa we die for papa we ne de na to so mu man nya we na mo kan tane se ye kan wasempa the whole Ghana ye ka so for panifo ne bia oka ho bi uwo ni picture fa send no sorry uwo na also the man na so for ne bia fa sadi we send papa we minim ne da but me tie the preaching send mu no oye so for ba ko a the whole Ghana but I'm say Christian can say free for the infernal omo ko bi to omo friend da papa we ama ko mo say omo friend pedi for kwa bema me afresh of we da say we ni jani yesronku nti omo friend we no ono omo try papa we na bia wo bia me salutu sa papa we omo try and na me to cha ba nya me shraw no shraw na wo so adwuma na wo ye no koso unim say oye one man of God a ekrabofo nyina tie no yeah oh the rate Muslims tie papa we no nya sam ketwa ni we unti omo plot we bi sometime sir e wona sorry say ye beka say obi wo how was it possible because bodyguards na wo nti e ba ne sen and ye topo no sum nti e ba ne sen sa time na minim say akwa we o ye innocent by a trick no mu use we na abusia for ye papa pastor Richard Obri Yeboa owo ye nchen abigidi ye say muhu na che kakra an na suso ne de ya sanso e de na sa ba be piemu ewa ahase na ensema abaya shanto de aba betu edwei ye bebie mu enti wan so na adwentwe bia wo nsembisa bia no so di tu edwa e de emanya ye bekenkan e de amamo na anu ye bia ese efata no suso no ye de amamo ne kwan so a eno no na aka me ho ne ye ma no akwaba sonko odi for me mo akwaba Benjoso bibi aboko die eso adom sikfa ye sha ya chemum eno kre ehun hia pam na odi for utie ensema Chantal ababonten ababa beka we nya the first time wa beka bi pen e da fa Ernesto Poku ehun say wasanso ababe release asofo de achese yem papa mensa otabon so e de no wode ababe to edwei den na obetimi aka fa nsemi ehun sika medase bebre wakonya amode amame yema tiefo ne ahwefo mo hwe too much GH4 nyina so akwaba biem obi hwe ya de be kan say won subscribe to the channel sure. na onakopon be ma no ayishira sika yento ansem no so ye kodia na ye be ka say Chantal ninsemu ya wabeka no o say ofiri marine word ho no na eba na yesi mpanimfo buba bi sese obobuchichie afiri nsu ase be ka kire wo se denchem awu a ye ni dia ya achi obobuchichie no am say ne seso party say denchem nti no omuna ewo ho okay ana omuhunu nsam ane niema a ekoso ewo underworld ana onu susu edibi eba abontene nti mi tisu se we no ye ntimi engina chinyi bebrebe okay ebi se wakohunu okay na okohunu ye no waba obeka mu dia ya emu nsemo ana wo hwemu so ansem no wodikan adikan akabi dada of about Ernest Opoku na yeso so ya hwa Ernest Opoku ne niema ye bi kakra bi anansa ebeto adi ebeto dwa kire se the Chantal ekano unse there was a plot out to say esiswa sa pepepe na e de ekoso anye yati bebre titin sense bebre ya ifin se eno no asentwamu anka nensen kura no ga obi kura esa be henya ensem ni de ya emu nti no the Chantal kan de ene de ode abeto ye papa otaba nsoso ade asui emetimi aka say on say Jeremiah the book of Jeremiah o say omo ka say mo ma yentenase na yenko apam nti omo pam Jeremiah tirisun apam no omo tuamena ana omo yes omo de Jeremiah abetum but adam onankopon adom so
ana ma amena a omutu ye Jeremia entimi anhwe saa hono de ebu kra otomu na so adome na beyi ni ye de tufiri nti ye hwe odifo Jeremia de ya atamfo ne hye da akwa apamo ahyehye yi na kyese ulo na me nipa na osoa na uye nyamie ni na okasa ma amansan ani wiase nyina atie wo a there possibility say ahohombone a ewo oman ni mu no ahohom ewu wiase no a wo kasa na wo di sai omagina tuo omo hyehyeye because of say omo pesa omo sai akra na osofopani nso e kasa de nkyerkyere nso be wiase na nipa enya oje ekwan bia so no ahohom a ewo epoase ani ahohom mpa ewo asase nso betimi aka abomu ayamadwen say obetimi nguasia owinwe ene ntawantawa atimi atoya papa no eno nti se Chantal ababeka ya papa no ono so omuri Kristo so say celebrate Kristo Easter yi echena e be chini e be kunu eni nti se odi Kristo achi na se uti bi se ya me enje won chini bebire sa because Bible no say enye ne won na bani moja enenya na once Bible na kasa no nko ade woni wan say boni betimi akọ agina na matimi abeka say na wo se obe challenge sikapa on say mire bi mu yatete sa ye wo kuro bi so sa kuro na ye wo no yesi efe bi bechemu nkwanta sa bechemu nkwanta no there was a belief say afie bia abaifo eye meeting e was nkwanta ne ya so na ye no kran so yes I know correct I just artisan bi wo hon man and sim bi wo hon na e ba ya na no kure bi ewu no kure bi wo oh no eni nti sa ya papa utabe ye sane ko omuru Kristo so na Kristo na wa frɛ no ono no ye protofan no ho na ye chi ku no no sa na ono so wate na omayimu emayimu yemu sɛ ya tete sɛ papa otabel ahohombone akwa apam ewo nsu ase afa no ho a me ntimi anye achi because hwetwere ni mu a e difo bebre a ahohombone tena ase ekwa apam ye de esia wo mu yo na eya na wo mo eba abontin be kasa ensem we no mpese mi hu sɛ aya na eya agensakra bi na ye no omanya ana sɛ o mo be kan keke because ade a wa ye chese wo ka ho bi na dwumadie no ekoso na all of a sudden wa ba betina radio so wa betina TV so wo se anime ka me na me yese aya na no eye hu adensakra na omanya ana se no so ka wo mo planting na mo ebi on se we say no yaba na assignment nti uhwemu a assignment na yede ma no e bia wantimi anye nti wo kwa ye betwe na so nti no wo sakra preko nti untimi meka saasem we no wi a onsa nko marine word ho so obekọ marine word ho no ma it will be a demand the ombe force no nti eno sa no omo force no emfa ne pen odebe de odebeko nti enema bibrebe ne bekeka de asiani sunsumu niema ene honamu niema ne niema bibre ne be de ebeko so ide nti because on such na there is no way obeba obetima ba expose wo so wo ho a untimi ma expose omo secret nti that is the way wa sakra na adwen wo na den sachela looking at the way osi kasa no assignment de man no antimi nti obi na den sachela ebi kwa agency bi kura atena no abona hwe ho nti so he has to confess ne wiase nyina hu se ne execution ne antimi anyadai amamu assignment de man no enie nti wo so obeka na mu obeka ye no so yemusa se atimi ba ma na desu wa ebia sa ade no otimi execute ni dia ya yi nti sa execution antimi amamu ye ni dia desu no obetimi akọ okope otraso obekwa ebe nsem dia ya nti we ni so se wanya don sachira bi nti oka ama Kristofo nso asofo eni ada won ho so se omoye na medwuma omohwe so omonye niye because sunsumu no eni nsuase no ye nkrofo omusu ediri ye de etia omofe na den sakra no emu no ye Kristo aginatum obi ba abontin wo free ye nsuase poase den na oba na ebi ayesoma no on a target na target wentimi enya na enu nti oba na obekasa na wasakra anase se ne yesoma na se wo memeye na eba na sa na osoro aginatum se wa be abode afofra na yes sika Bible say whosoever shall call on the name of the Lord the person shall be saved whosoever but we want say antis wo bo say Awurade bia waji Yesu ba wa ba beka enti anu mu no like wanya ye oje afinyame wa na enu na mpese mi hu e bia nyame ahobambo betimi ato no so say wa ba beka no kore no
yes, because we now kasa say no. Un say ahonhom no they will gather on gather bi. Okay. Because there will be a demand. Until we say no say ono akran finipa mu nsakra ya. Holy Ghost will arrest the lady. Because I know so until we say no kana or can actually wiase any amansan no actually say awurade awosebem. Okay. So na me amamu a ebe ha dwene because ya take couple of enyema bi a nipa no kogu so a ka wo si de ono na o confess no utimi say host mu host ubonu say we na nkonkono encounter etiti bebrebe etiti be radio stations bi agba ntimi omudi e de o ya fidi de ya so anti we say no wa mo Kristo di e wo mu so we na de ya adwensa kira ba pe eniema a o ka no e kire say bibi bi asisi na o ka no kwa kire say ohia oje okay anti host ni kra no a interview no I am attempting to believe say ya share ya owie pe onwe ya obepa asofo bi do ma ye de e do mama and na onu host no try as me say evangelist to onu kra will be having bibia obetimi aye de support abofra na obetin radio ho no na o kan ye ma say akoye de akoko no okay yo we de odi for ye de yemfi eye honhom efanum ne mbra eye ye honam adie e de aye nim say wo bi eye nyame nipa upon and answer the fact say oye nyame anamusi no oye nipa nso o nipa honhom nso so ewoni mu e na due time nyame ni ye adwuma so nyame honhom eye den ene le be ye eye adwuma say mo kwere so for yinkwa de wa obetimi a testify in say Holy Spirit ebebe feel wa different from how you react than say we normal person wuti ufie na wonu wo ma edi agro enti say nipa ana say wo sofo ebia say o sintoye na ni sintoye ne ye say bia ye ma say mana say ye opema agro ne ehun kone ba no ntimi yetimi de ewremu say ye hunhun bi na because ye hwe say bia wo bi kwa akoboko na obi di boni a wo otina ase na wo dwen ye say wo kwa akodi boni no but the moment I bet you no or say ya bonsam ene ye enti bese mu say so for o won emre yo won sintoye so wodan bibi edi anase wodan suban bi edi na eye ne emre ye no na adan edi amanipa ehuna enu nti yetimi de hya honhom say honhom na ayesa ade na na okay sika medase bebre okay sansem we na etai ekokoso pa say ye woni pa for me da ya nipasu ebe dead okay ahono na nipasu ani honhom no nsonson ye ewum okay ye wa honhom enyumadie dead ye beka sade we die ye sunsun bi na epusi ma onipa no dai sa osuni die ya edi ani wo su bi nso no ma sika wo tena se dwendwena ho se ade we die ye nipasu okay ye nipasu ho okay oni pasu wo ho enti oname timi fa osofo bi na ode ne aye adwuma aside that say oname sunsun eba no so no owi a oyoni pate say ye ya o say ebra oname honhom afi Samson so no obeye oni pa bi te say ye ya David kai o say uradu betima de bibia fi mi nche ne mo anye honhom ene dem fi mi so because we no honhom fi mi so a ma te say oni pa bi ya this is Kristo afanipa or the onimo eye adwuma or the asofo eye adwuma but mumu hu se omo nso so omo wo esu ane mmereye bi ye dey e wo ho na honhom nso ye dey onti su bi ho sika da bia eye nipa ni su okay dem fa nse honhom okay sika me asofo yi enti na obete se makofa obiyire enti honhom na ka asem ngofo obiyire eno ne asem no eno ne yepesi ye hu no abi obi o ha before obeye Kristo ni be osofo no no pema this obey ntwam abi ne eyensu eno ne nete okay I to say mema obey bi apema okay age be ma obehu Kristo awara na dwene se obi Kristo mra ebetante okay anya sade a obey ma de o so woya nyama nyama bi a udwene ho a onti ase sunu no okay ene ban nti say majaba bu ni nyina ho ababo aka kire me se be ma de wo yire ba kokunu osofo yire ba kokunu na obetia no se yesema akofa obi yire ana akwa majaba yire wo akofa mi ankasa nkasa ma sole de ya ba enya ho bi na yesa okay mi anusu wa wusu na dai di pusu ho sika
de be sha honhom no ho e say asofo no no office on office abo se prakope oba bia bawura ho oba ni bawura no asase se ose bisi asofo no oyi no we say it's impossible say oba betima wura onyame ni pa bi office na all of a sudden asofo ni nkomo on ni secret ani messages bia nya de ade na oba ni bawura ho say owuro no ene de ka se no ade we de spirit okay and make the super and no me asofo a me tese bia to me asofo a meka but some me say meka no be very careful. Yeah. Na odifo ye hwe say ye wa ma ye hunu say enwome bi wo ho no atumi hunu say we dia ye sofo nisu ene ne ban esan say ye den a wo mo de nko ena honam de nko asofo bi no muso timi live the expectation na na so mo ma wo mo nso ma nya the expectation say wo no de oye nyame na musini a wontimi nya bone da fini keka ye bia ntimi nya den emba no ho enti the moment a afi obekwa ne mre ye no be overshadow no ama like obeye bibie no na ama asore mana na say church members no wo mo elusi ye faith na say wo mo susu atoba ha say asofo pa and why say as a pastor no must you make yourself so superior than say unfunso na say bibie entimi wo sika say like obema won so mana hu say wo de che say bibia nya de say wo betimi afa ma nya de say ye ba no kro no ba betimi abobi e ba ne say ensan na say ye yam so for na e was say wunyi wunsi wo ma ye wunsa wo de wo ye konkon ye righteous to the sense say bibie no won mo a wo betimi aye sika it is ignorant okay so for be ka say me de me superhuman okay sika there is no superhuman no superhuman are in movies okay you susha no na ye hwe movie no na efa ni Terminator me hwe Terminator me na ya me fe enti me hwe Terminator 1 Terminator 2 Terminator me hwe sa ye be fe no killer nkuto baby na me wife edi nkomo o se mfantefo o muka na killer osumbu asede bo na me se de ni sumbu o se o mo de mo hono no o tena mfantema mu je fe ne killer sumbu okay no o de o kam je me de sa no kan na me jibibi se killer no sika hwe movie ni mu a oni ne ko na ku a asa de wo no na wasa adana foforo this is superhuman okay but it happens in movie okay but in real life you don't have superhuman okay obia no no mosa nti wo ya sofo a na wo tichi na yan wuni se wo susu wo betimi afole okay ayo nyankopon Kristo pe e no ba ye no mfumso bi anye dey ama na ho eno ko na sika mfumso ama no e be ya che ni kun ni yo wono aka oname aka o say there is no one righteous except God so no nti Bible say na onipa bi onipatini bi no ma o wasasi so na oye papa na oye bone do yourself na ko preach say wo de bibia ntimi o buru bibia so emre ni ho wo de apa attack ho apa yare ho apa wo da be teach say teaching no sada no na ho so be dey ebeba okay nti there is no superhuman pastor we dey a wo nipa nyama betimi ayede aba attack you nti ye teach a ye teach in a way say nyame asem ayede aka no see Jeremiah mo David mo Isaiah mo even Elijah and Elisha omukra no mo free eja free so ye de eba Elijah was say me nyankopon nipa ene sisire beast free enwuram ena wen kwada yi okasa ema duamu pai ema beast efiri duamu ye de eba wi nkwada omukra no still e bi bi no omunya de ya mmereye o se bi bi no Bible say na odifo ba ne ye frɛ no Obadiah sorry na bra osori ye no wo ye na dwen se oba attack odifo Elijah afa Elijah ka se onankopon enye ne kra mfidi ya mfidi nsa. You see the point? Okay. So therefore enti se onoko yo odifo timi kasa e mo da feel so ye de eba kwa afa de hu se odifo bi attack no na wanhwe ya na se wanwane a enyama bele kwa che dia ye ne wan
say Rebecca say ye superhuman. Odi for denta yes answer we be say do na hu ni say church members no so e kan ho bi na ma asofo no elivi that life and say wo mo kan yes answer no because asore ba waba na say bi asofo ahye ne nkomo hu no say we bi a we na yo and say bompa ye me hu no attack we say ba o so say ni na bi a hu no ye de asofo ne kan ye no okoye okotena afie be bosomi ni ana na watwemu na de asofo ne kan no or encounter the same thing and to who so for ne say so for ne ye chese obi a nyame answer one so no wo hye enti the moment I better say so for we yes wakwa akobokro no so for yes wakwa akodi awuo no eno na chese ni gidi ana say odo owo edime nyame ana say so for no krampo no na wa ye den we jai enti mpese mi hu sem yesu na say how are ye hu ya so for no the right thing say we say ye hu wo mo say wo mo de ni kwan say sintoye bia edan ho adi wo mo no san susu ye na we yetime ye ne kwan so ano no ana sika ensorema ni bebrebe enchechira ye di wura wo mo no ya omo get it but some of it no omo getting it wrong. Okay, sika woni ma de konti amekasa dinti amekasa ni nyina no say enhunu osofo say osofo asa wonkom okoye no de okaye ni pepepe ti osofo eye urade no osofo eye nyamisi anaimu to oni nyankopon eye oname adom na wapane ho kakra edi akire no eye bebiro eye ketuwa bi sika di nyame fa asofo so ye na ye hu bi ba TV so ye tete encounters aye nyane adade no oname nim die mu no onim se eye nipa nti so oname da ne timu po nyina di kire ye no na me ma no honhom ne adom nyina abaye so a wo ye be take nyankopon position no correct nti nsolema I also we very careful no mu yisa perception no efi won team. Okay, so yes obere osofo na always obobo empire di ama wo how bia okon nchen waka che no obetime nya nchimu di ade di ama but I said that who so oyenipa ehunu se osombo sei onankopon na bi osombo sei nyankopon de insanchani na nwade na nfa no so a oye no se oname pese oma ne konkan a and one hwe ya wo be cast or second Jesus because we ye ni ehun kitten onankopon se o se ene nhuri asonte e makomo bi ada ni onankopon akasa ode be ye de ode be manema Bible say onankopon ma o say the sons of God are eagerly waiting for the manifestation of what? Of God. Sika e kasa manifestations of God e say obi eni ba ko fi ho na e osofo kasa na e betua these are real manifestations obi aso si na wakasa in Jesus on for san koto no so uja ba bi na wakasa all of a sudden na so na ye dey abie krepo okasa these are real manifestations sana ma o ye hu bi most of pastors this is ebe temu sa ebe chemwa ebe pia so ma na ala kwansa wo do kra nsa na tafre bi mpa ye dey atofom ewia na se media dance adanse ne nkoso hwe ja ye gege ho kakra mponi ho do fi se wo na nkopon bopon ni tumi nya no be expose ye tumi nyina e de amaye David can say Paul can say be or say and that I may know Christ and I will know the power of his resurrection even Paul Mpempenso a onankopon di pokodu or say that he desired to know him and know the power of his word of his resurrection. That means that Paul never be on here but the Christ amana dey so we are sorry but it is wrong to assume say osofo no but if for we dey enchi dey dey komodidi no ebesi na ye hwe ba bia ye papa na asori edan yi ewo na won say yenim say eben eye gata na say bia mampanyi kasem nunti no ebia onyi na asori fi won mo baba bedwiri se de be ya ekwan ebetimi ada wonum na se asori no ebia ehonu no egu a on say yemi aba no se na nko mo pe egu na asori edi dem say that time no sen company for your emergency baby na asori ni sie no wo mo epe opeso mo nyi kwan nti nka wanyi emfemfiro na nka asori no wo sa do ehonu egu ya no na eye wo mo na ya na se na normal incident ni sie. Yes, when it comes to God and church, the devil has this say, oh man, I'm actually leader. Okay. Into your community be now your software on now excel well. The devil finds means and ways to bring you down. What you say? Okay. But when it comes to God and church,
the devil hates church. Okay. Because church is one of the agenda of God that or the beji nipa every upon some day and say what I say. So basically be young and the agenda of heaven is to depopulate heaven and to populate the kingdom of what? Of God. To depopulate hell and to what? And to populate the what? Very good. So therefore, into Bonsam will never wish to say Namia Sole Becoso up now there da. Into call Bafasu Bia or Bayo Cassation Shibia, a baby Namia Sole excellent. Na Jimmy good year, a double kitu ebi. And into Papa, the Biana Sole de Ewe. Oh, Porto, you do maybe a ban Sole, yes, sir. Or Moon Fio on your Bay, say, when it comes to church, it was an agenda of the enemy. Okay. To shortcut or to short execute the mission. Your prophet be or Kwashimai. What I say. Okay. So I think 2016 there was this a year bass baby and actually no one. Because almost in the air condition. Moto every sort of bow be so. You took your money closer so down. Ama no ya so no fi. Okotua billions of cities and sana yes ama papa no abestart as I talk to you sir attacks ni nyina ban so ni nyina no within the space of 3-4 years no we were sorry almost all the regions of Ghana. Look at how now 104% was shorty executive papa ni there plans. And when it comes to church there, Obonefo no etimi fa kwan bi aso enti abaya no na se do fi ma we there oba. E no kra pa se omo yese nko be go papa ni asore no. But we are se be ka se yamfa kwa yeso se ne be ya yemu ni ani ma so se ayobonsam na ye de asole bi egu bi a demons na yesa odifo we dey ye dey nkomodidie no esi efutu obenkwan hwesem ben adebama wo yonkwa sofo wo mu go through so many things because ebia na ya papa yi na wo nim se ono krampo ni djuma dia wo dey no obi enso so plot against him ba ye ebinu gidi wo mo nim no so dey wo mo anje amfa endi na nsanka wo bo hon man ka sem to no na nka otete nsem we ye dey fa no ho etimi bu na bam to the sense afi krampo dey obeka say na sorry krampo dey na wo nye den wonsi won mu ebiem na say asori kra wo nko biem na nyamedwuma krampo we jai eyeye nkrahye semben e na de be ma wo yonkon asofo a wo mu eti osabre sikameda sibubre asofo a ehwe ye free all walks of life mama ya ntia sese ofre na onankopon e de afre no esombu pa asini bibia obetimi aka se obenya afri mu oyo sofo na so ko business ebe paska oyo sofo oso ko bibi na ade na akoye no enye oname botaye ene oname susuye na beji akra be nankopon fi a wose oyo very careful say ofre no mu de ensohwe bebiri ewunu nti osofo a oname aboa wa watete nsole na wo akra na wo da no misra nsohwe beba amane beba na midwuma ni mu no atantane beba obonefo no e de pressure beba bia se na be betime free na midwuma ni mu na so mi se unkran etufu se e basa unu se sanyema we nyina are plans of the enemy se oname fra no a odi afra wo untimi emambi ntimi sa asofo ehweme asofo a etie ye ntuma ji anopa nyina se social dia onamu no konkoto bia ni na bompa ni sufra awadi nyankopon se nyankopon so afra wo nko a ko abafa so obeba ministry no actually ebe gina na wo so ntimi gina ma nyankopon enye remember say enyawo na mu no eyo nyankopon asade na opede se oboa amana so de mu nti fa wo gina ye na social bia mu no jama kristo na wo gina ma no a so omuanim emu aseda odi for now the we check kwan so eto edwa edi ama so omo show no telephone number yo sika se obi epese onyame na oneme atwetwe enkomo a obetimi afa number we 0246 42 63 75 0246 42 63 75. Jo, everything for na papa Pastor Richard Obri Yabwa and I and the day and no etwetwe nkomo na ha and I di AC so wadwen chwefa nsem yi ho and sen fa betuja o tuma gin your comment section like videos na share our other social media platform and so follow yen our IG page and your Twitter page so tuma gin _ Facebook and so tuma gin me di dwumedi ho cham medi e de ekwesi kapa dasene ebesan edi ehia ebi makram